Da, tu iznenađenje. Strip postaje ponovo popularan kod nas i moja generacija zna sa koliko strasti se sve to čitalo, pa je svako imao svog favorita, pa je bilo rasprava, pa je bilo timova. Sad, ponovo imamo i Zagora, i Mister Noa, i sve one crtane junake na jednom mestu. Da, a i zaživjela je škola crtanog filma. O toj školi smo govorili i kao što ste čuli imamo goste iz Italije i imamo Dante Alighieri, prijatelje ove škole crtanog filma, i tu je moja gošća Slavica Paulilo, predsjednica društva Dante Alighieri, koja uporno radi da zbliži nas Italijane i da njihovu kulturu prenosi ovde, nadam se i našu tamo. I tu je naš gost, Claudio Tarasco, vođa ove grupe iz Italije, grupe crtača. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Buongiorno. Evo, buongiorno, naravno. Pitaćemo, gospodine Tarasca, kakvi su utisci iz Niša, prvi put u gradu? Da li smo gostoprimljivi kao Italijani? Siete in Serbia, la nostra città vi piace? Ecco. Sì, in effetti come gruppo siamo per la prima volta qui in Serbia, in questo bellissimo paese che mi ha colpito fin da subito appena l'ho visto. Che cosa? Particolarmente? Niš in particolare, perché è quella città che ho ancora visitato al momento, e gli scavi antichi della cultura romana, quindi questo collegamento che si crea tra la cultura stessa serba e la cultura antica romana. È una cosa che proprio è venuta subito a galla, che non mi aspettavo neanche. Bravo, kao svaki Italijan, boga mi, nekako... Hai imparato la lezione, sad da čujemo... Komplimenti, svaka čast. Jel vidite kako smo Nismo ništa čuli mi, ako nam ti, Slavice, izdoktrinirali lepo. Po prvi put su u Srbiji, u našem lepom gradu. Ono što ga je fasciniralo i celu grupu, znači on predvodi grupu od 5 učesnika kolonije crtanja, je pre svega ta velika i jaka veza sa rimskom kulturom i nešto smo uspjeli da vidimo, nešto smo uspjeli da dočaramo i da prepričamo, nešto će još videti. I dovoljno je bilo svega 30 sekundi nastupa da shvatimo da su nam tu negde temperamenti slični. Siamo simili. Sul temperamento, come ho già capito, decisamente. A kuhinja... Već je razumeo. Kuhinja, pizza, sve to i roštilj i popularnost kapućina. Možemo li neku najavu da napravimo? Ajde, čujemo. Evo, u nedelju u 18 časova u okviru Mediana Festa, završno veče, imat ćemo čast da predstavljamo italijansku kuhinju. Svi ćemo zajedno da kuvamo. I nadam se da će degustacija dobro da prođe. Pa dobro. Do završetka zaliha, prema tome. Ograničeno onako. Sad, drago nam je da su Italijani tu, drago nam je zbog samog stripa. Da li naš gost zna koliko je popularan Galliero Ferri ovde, Zagor, i znamo da nam dolazi iz Italije? Sì, in effetti questi sono infatti i grandi di quest'arte del fumetto, che devo dire anche su questo sono rimasto decisamente sorpreso, perché sono personaggi sì conosciuti, ma non molto conosciuti in Italia, quanto qui in Serbia. Da vam kažem, to me u stvari najviše zadivilo. Znate da vi ste možda naučili da više cenite te velikane stripa ovde u Srbiji nego što je to u Italiji. Verovatno u svom selu niko nije... Pa očigledno da je to, ali zaista su generacije odrastale uz te stripove i svako imao svog favorita. Ja svog Mister Noa, naravno, najveći broj je obožavao Zagora. Nastavlja se... Sono la grande nostalgia per tutti quanti. Sad da kažemo očekivanja ove škole i na kraju zaključak, i pretpostavljamo da je u planu neka saradnja, da i naši crtači budu gosti, pa ćemo još par pitanja. Aspettative, che cosa si può imparare durante questa colonia, e c'è anche possibilità di far venire i nostri disegnatori in Italia eventualmente. Certo, anzi, non è una possibilità, è un dovere quello di venire e continuare lo scambio culturale. To moramo da nastavimo, to nije pitanje da hoćemo ili nećemo, znači moramo vaše crtače da dovedemo jer su nam stvarno dali dobar primjer. I još jedna stvar, evo to sad se pominje Fiat, ali moramo da znamo da je najveća saradnja Italijana i Srba bila upravo kada je reč o stripu, kada je reč o
si parla molto degli investimenti, di Fiat, tutti questi scambi economici, però quando si tratta di scambi culturali sicuramente i fumetti sono molto importanti. Certo, i fumetti, ecco, per la Serbia, come abbiamo già detto prima, sono molto apprezzati e questo fa della Serbia una particolarità, perché l'Italia è conosciuta nel mondo per diversi ambiti come la cucina, la moda, ma il fumetto è solo qui adesso in Serbia che apprezziamo qualcos'altro. Ja sam došla u Srbiju da otkrijem da moja zemlja o kojoj se uvek priča kao o nekom parametru za modu, za kuhinju, odjedanput izleće to da su sada stripovi u stvari nešto što smo mi od uvek imali, ali nismo dovoljno pažnje posvetili. I taj segment kulturne saradnje, inače, nam je Klaudio na završnoj godini za međunarodne odnose, tako da ćemo ovako, mislim, tu saradnju... Dobro je tako da lobiramo te mlade ljude, da sutradan bude i ovakvih kulturnih događaja u gradu, ali da bude i privredne saradnje i samo ćemo Klaudiju da kažemo da mi volimo italijanski fudbal, da navijamo uglavnom za Inter. Calcio, Italiano, Tifano per Inter. Za Inter. Mada ima i navijača i Juventus i Milana da... Solo per la nazionale, ma quest'anno ho notato che non ha fatto molte cose buone. Ja samo za reprezentaciju navijam našu, ali ove godine kako su prošli na prvenstvu i to će da prestane. Šta ga najviše impresioniralo ovdje? Završimo razgovor. Allora, per finire un messaggio. Možda naše devojke? Un messaggio a... le ragazze come sono? Ragazze serbe, complimenti comunque. Hvala puno, sve smo razumeli. Evo, to je već jasno. Samo da kažem da su od velikog Artura Kolina koji je bio na koloniji, stvarno njihova grupa je baš dobila posebne komplimente. Izuzetni su crtači, evo vidjet ćemo kad to bude sve montirano, animirano. Jedva čekamo i pratimo događaj. Ovo jutro htjeli smo da ugostimo naše prijatelje iz Italije i da čujemo njihove impresije, da pomenemo radionicu, ali da kažemo da od ovakvih stvari kreću da se grade neki mostovi i od tih mostova... Questo scambi culturali è veramente una esperienza molto positiva e abbiamo invitato solo il gruppo dall'Italia. Per noi è un piacere, appunto. Per il vostro parere. Viva Zagor! Hvala vam puno, dragi gosti. Još nekoliko minuta je do kraja programa da čujemo posljednji put vesti u našem jutarnjem programu, pa se odjavljujemo uz dnevnu štampu, razume se.